Kasi ni Adda, ni ate technician nga po ni ating Angie, talaga mga tamo na awan, pero actually nakamute gaya mga ito volume na song mo din aguning adagos. Anyway, exubsubli kami po for the last hour of our program. Adda kami man doon lang po 98.5 IFM, iti idol tayo nga FM talaga met nga nagragsak di programa at oray si kami po mismo kaya umblek kami kini Jan Mark kabayatan di kalkalpas nga inaramit niya pong panagay-ayam. And at a special request, may sakatagitiga kayam tayo apo from Gorkata Peru man ulit di jay mensahe na. Barbaro lang apo nga kayam 84 decade duo ito ay from Glendale, Arizona ni Manang Belia. So she is asking for the song Kulasisi kano. Ayan. Kat iti mensahe na congratulations ta na-awardan kay ti Silver Creator Award. Sabi ko matagtultuloy iti panangliwaliwayo iti millions of Ilocanos iti Balasio, iti Daaw from Manambella, Glendale of Glendale, Arizona. Katatay iti request na Kulasisi kano. Isong ikantay man ti kundawa dito. Ngarod, Manang Belia for you. And to Sir Chris and kadagadi ka batchmate na, good afternoon kada kayo. To Rose Bueno Artist. Akeba-keba man daytoy barukong ko, no di ka mapasang pet o salda to'y biyag ko. Papapanam dis oras tirabi napangkansamanen nakilalaki. Agparparik na kaniyak siyak tay may sisiyasi. Atap kuken ka adakula sising tanu sumangpet ka di ka agun uni no agun tunak sikat makiriri. Kaya bakit pamanday ti baru kung punapanam kami na ya no di ka mapasang pet o salda tu'y biyag ko. Papapanam dis oras tirabi napangkasamanen nakilalaki. Agparparik na kaniyak siyak tay may sisiyasi. Atap kuken ka at dati lalaking tanu sumangpet ka di ka agun uni no agun tunak sikat makiriri. Okay. Nadano man tayo panagika ni Jan Martin Sapatos na apa naman ikita-kitagi kita pa nam dito carpet dito unig di studio na po. Nagmaya magamay. Isuti bisyo na abot ito oray na maturog adala tati kulambong apan na pagigit kita-kita na tisahan na. Daytoy tirigat na nugwapat maasawam adot parnuayen na danag kebati ka unggan at dapay lahida kasip siputam arik na payket dintay inda ipusan ayan na aganas nugwapat maasawam agkakamakamatik di mariknam sangkadayaw da sikat kagasatan tanakatugmakat mang parang sa tariknam. Ayan, no kasawa ka kuman sa balik kuman ting ka ikita-kita hakit tatanga kanita balang hangko mga tatasaka mo. Dito ako maulo mo, tapos mo kita titing, siyempre nasakit ta ulom. And of course, we would like to say belated happy birthday sa manugang ko, May Raimundo Manuel of Palompin Institute of Technology, Palompon, Leyte. Birthday na idi August 16, August 16, I should say, 2019 from Kumare Eden Manuel.
Kanda jay taga, ajay adatikwa na tatay. Damdaman to, doon pas tagkanta. Keba-keba man daytoy baro kungko. No? Lodi ka mapasampet o salda to'y biyag. Yung napangor ng isuro. Papanam dis oras tirabi. Ada chutor na. Napan kan sa manen. Nagtutor jay karubayo. Yan. Agparparik na kaniyak siyak tay may sisiyasi. At ako ka adati lalaking tanu sumangpet ka. Di ka agun uni no agun tunak sikat makiriri. Daytoy tirigat na nubapat maasawang adut parnuayan na danak ke bati aunggan Adda pa'y lahida asip siputan arig na pa'y ket dintay indaip ipusan ayan na aganas nubapat maasawang agkakamati di marignam sangkadayaw da sikat kagasatan tanakatukmakat mangparagsak taliknam sangkadayaw da sikat kagasatan tanakatukmakat mangparagsak taliknam. We're back again. We're back. Ayan. After our station ID ako na da. And Song few sponsorship. commercial. Okay. Cut. Aje pagpakablaw tatay ni kagawad Jun Seriales na. Kana na pabati mamat mga taga JC Hair Salon jay palengke Tiramon. Yan, good afternoon kanya yo mamin dagita parlorista dita. Isun sa tiko ka na ka. Nadati free haircut na nga programa na jay Barangay Planas. Mayaman. Anyway, good afternoon kagawad Jun Seriales na. Anaga na? Jut. Jut? Joot. Mati ka mo no iso talaga tinagan na jay Jut. Mas na madinsa ti awat ko dito. Jut. Jut. Kasla Iso ya tinagan na dayay. Slag pa natin. Iyabad na. Jud! Bakit di ba Jud? Okay. Panganay ko Joseph niya. Jay latan si Marno nga usto tisong bat na. Kung na matipay na ibus niya na jay inabak na hindi ko na jay Santiago. Hapo? Na-delete agad siya simong batatayan. Yes, na-delete mo na. May sapay nga nimdat yun, iso i-premyo yun. Ano naman? Thank you so much nga Rod. Akat testingin na lang siguro ti abilidad naman o kasi nung kapartak nga ag-text. Kasi siguro. Okay nga Rod, ulitin tayo nga Rod. Itatama lang ka nito. Iti dat laga nga sonata. Tanag-wave apo, dati nangabak tatay ni Bayaw Joseph. Agtarap iti RJ Tambayan. Ita apo-apay iti Yu Chow. Gana dama lang ti RJ Tambayan na ko F1. F1 so no kay no kayo iti naimas nga milk tea of course with carbonara or spaghetti. Sakit ko di carbonara kay spaghetti. Ngaro di carbonara. Parts pa great family ko sa West Covina, California. Maridel Tacazon and family. Thanks from your kumare Jing Florentino. Yes, good afternoon kumare Jing. Get ulitin ming rotabo iti ag pa-name that tune kada kayo. So kadagiti isagana yun nagiti cellphone nyo with your name, address, age pa kaya. Name, age, address. Yan. And of course the title of the song. Dito lang po official text line tayo. 0917
Atani o. Ay, wang gaya. 150-0361. Dahil ting order na po. Datatlag. Asunata. Gurkag dilitak pa karod ti kwatex. Datatlag. Agurka. Asunata. Aguray ka. Datatlag. Asuna partakam. O, tatang. Yan, Sige. okay. Iramaw. Awanan tinabati nga text messages apo. Nga rod. Iramaw. Dahil ito yan. Datatlag. Asunata. Madi ka nga taga-Isabela no, di ba muataw? Yes! We're Isabella's true and loyal children, and we take pride in her great name. We're marching out to tell all men of our lovely province fame. From Old San Pablo to Cordon Town, Malik Place to Palanan. Blessed with bountiful wealth, mental and body health are the blessings from above. So come, join this happy throng. Come, Isabellans, come. Sing and shout her glories one, and love her till years to come. We're Isabella's true and loyal children, and we take pride in her great name. We're marching out to tell all men of our lovely province fame. Our numbers swells as we march along, as it was in yesteryears. We're decided to make the heavens resound with the echo of our cheers. So come, join this happy throng. Come, Isabellas, come. Sing and shout her glories one, and love her till years to come. Sing and shout her glories one, and love her till years to come. That easy. Yan. Apo, naglakalaang. Iti ingkampi na pugtuang kata kayo. Ta siyempre, datakat kang kansunan na giti ubing. Makaring na tibigatan. Ay, makaring. Nusumbrag na tibigatan sa jay eskwela. Anya, data ayang amin. Nunta kumamo na nga ba? O kami mo ito unog. Magkidi nga na. Mga... Tay nga po, grabe ka mamait. Medyas ko ajay. Aya! Kung ano, apo. Diyos ko. Aya. Grabe ka. Anang nga rod si Bibiyag. Lamang simula. Grabe ka. Si anyway, dito vision na ako ay talaga nga intugot na dito unog studio dito apan karkarasakas. Ay karkarasakas kahit. Kaskakaskas. Dapat ilohang kaskakaskas is Tagalog. Ikuyas-kuyas? Kiras-kiras. Kiras-kiras. Dapan ay kiras-kiras dapan na dito carpet. Alpombra. Alpombra. Nagkajela ni Alpombra. So nga handa ko mas dao dito stasyon no dan tubot taw na dito hindi pampamayamon. Okay, 52 years old din nga back from Kabugao at Shagi Isabela. Iti dati nga mga abak dayto yun. Maestra. Mujak agkamaling. Aha, iti title na kata Isabela March, which is correct. Our winner is Alice L. Lazaro. Congratulations kang kakabsat. And thank you for joining. Kada kitita dumapay apo. Manotin sumali. Duda. Nagaduda. Oh, kabsat Chris Estolas. Makita mi talagang aduti agres respond. Talaga mga nagaduti ting iti programang Adda kami manan. Dito 98.5 IFM. So pagyamanan tayo. Adati kasi nga blessing. Nga rod. Naliwayan tayo dito amat. Okay, so our next commercial will be 2:30. So we still have 4 minutes to go before the commercial and some sponsorship. And dito yung rodin timauding nga sunat tayo nga rodin. Okay, once again congratulations kata orayam iti isasangpot iti load mo kabsat Alice. Taday taket numalagip ni John Mark. No niyang oras na ito nga walagip. Nag-respect eh. Good PM Kuya Pai kantaman dyan, Beautiful in White, Ilocano. Kuya.
thanks po Ismilin Elahe. Elahe. Takatawa Ilocano. Nawan pa Ilocano may abot ito beautiful in white. Wan. Beautiful in green isuod da. Beautiful in green. Okay, may ibaga ka mapaitiso natin nga dati kulay na. Lady in red, beautiful in white. May kamano ako na madik pansin ko yata yung delete ko kasi dati nang abakon. Okay nga rod. Dahil ito yan na po iti... Igod-gudagod ko naman na ni Kuya JJ sa bali nga ako. Igod-gudagod. Nasanay nga minso ng agi-gudagod na. Dani may bus si buok nan. Okay. Para kada kita kagurami amo. Ay kagurami. Makagura kada kami iti YouTube nga awan laki iti basit ada thumbs down nga dagusan. Of course kan kita agi popos iti FDD nga maditi ugali na para kanya ito. Tata kami lang nga po nga gibalas dito. Hami pa nga bang banggitin tinaga nyo. At siyempre sumikat kayo no ka. Iso nga ibagami latan dagiti unay nga nasaya at ugali na ay kakitahay nyo basit teglaw-law. Tas kayo mo lang te maibabain. No at kaguram in post mon sa inaganampay hindi ka nagpanunot ta pamilyam ay mababain unay dakes asa sa umakibinbin na tusa iparayag mo pa'y irutang kumata tornilyum analukay Nalaos ka man ng tantanangin umatig-tig-tignay kasaritam latantay tao nga kagurgura munay tano dita Facebook, social media ti pangiyep kasamadot makisawsaw sa kayandat kinabalam ay kababain mangibabain daytang ugali pati pungtot mo kinilakay mo hindi pa yapulos maiduli pati pa utang mo tagagayan mo din lakit maurayan al-alitika mangirurumen agsasala da kita kuna naman ni Kuya Joseph ahaha nagadot kaguram kasla uram nga agram-ramaram ta agrekrut kapay iti kaduam amang ikuspiliti padam al-aliti kado tinasken baka kumikumam makasinga ka agtalnakan abak bakatan no adda al-alitit Facebook ay iyan friend yun ading nudilat ta agsardeng i-black monday tat kasaya atanen tanuin kay pansinan ni karkaruna agin lalaing no negatebot comment mo negatebot ay kababain mangibabain daytang ugali pati pungtot mo nilakay mo hindi pa yapulos maiduling pati pa utang mo tagagayan mo dinlakit maurayan al-alitika mangirurumen ay kababain mangibabain daytang ugaling pati pungtot mo kinilakay mo timpaya pulos maiduling pati pa utang mo tagagayan mo dinlakit maurayan al-alitika mangirurumen